ene jam ton yettude Allah meɗen jam. ɓen goɗande ɓe fof ɓe jam. Alhamdulillah. Kono noon ɓutti toon seeɗa. No wayi ligne no laaɓi seeɗa. No laaɓi. Alhamdulillah. Joli hito mon joli seeɗa kono no laaɓi. Awa karama koɓe meɗen seni ke haray no makodinoɗen noon mawɗu meɗen o. Naam. Ko yondiri e ɗumagol e golle moƴƴe on haray ko ɗum ha joni tabintinɗen haray ko tongunde seeɗa tun embouteillage saare amen ɗen e leydi men seeɗa. Gasina probléme inchallah. Meɗen watta mako on e sokede moɗon uɗitan on en ɓe salminan on tuma fuɗɗuɗen kisa. Ala gasi joni min udditande ɓe are min halfintina on ɗon min juuɗa futuro on heewi ka nan. Awa bisimillah ray koyen goto haray musidɓe julɓe nene gotoɓe haray ko no wowirɗen gollitirde ka radio meɗen ɗo noon haray oustaz Abdallah en kañum e hajja Fatimata ñippi en Cheikh Alpha Oumar e Cheikh Mamadou Aliou en kono haray ɓayɗen andi waɓatuji ɗin no serti seeɗa haray minen ga men salmini futuro on haray yoga e maɓɓe ɗo no occupé fi juulugol futuro on haray karama ko meɗen Alaji Aboubacar Ndiare haray ɓe senike e haldigal meɗen ngal fi jonnugol en ɗo darsu embere minitaji hakkidiɗi seeɗa e musidɓe meɗen hato jimɓe e lande ko tawata no mappini ɗum e fi kama social muɗum o haray ɓen ɗon fof kadi wakkilo addalɗen e musidɓe meɗen geranɓe e radio on télé en sengo dow toon ɓen ɗon kifana en kañum kadi filande ɗen no feƴƴira no moƴƴiri karma ko meɗen e yel ko Allah taginani ɓe o ɓe addana en jababuyeji muɗum ɗaɓɓen on nafoore ɗuɗum e muɗum heɓen no jokkitiren dina meɗen kan no moƴƴiri haray karam ko en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ko toɗi assalamu aleykum sa ala nanade nani nam no woɗɗine ala nanade awa a waɗa micro ndare nani dare بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونسأل الله سبحانه وتعالى جنته وما يقرب إليها من قول وعمل أيها المستمعون والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray darsu meɗen on kon ɗo yewtude no joporan ɗon en ni suɓani ɗon en windande fi fadlul mudawamati alal amali saleh yani ɓural duumagol e golle moƴƴe ɗen no moƴƴi duumagol e golle moƴƴe ɗen ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude haray toɓɓere fadlul mudawamati alal amali saleh no mari toon wiƴƴitanɗe tati ma ɗum ɗiɗi gogo on ko hen ɗum hatta goɗɗo duumo e golle moƴƴe ko ngaamelo e derfere ɗum ɗon ɓe olana en ɗo seeɗa kamɓe karmakoɓe islam ɓen e ko suɓuɗen e konnguɗi maɓɓe ɗin tolna en seeɗa e sababuji ko addata ha oti ronkita ama welsindo fi duumagol ngol e dewal ngal ɗum ɗon feƴƴi karmakoɓen kadi no sifi piiji seeɗa ko hen ɗum wonata kertinale e moƴƴere duumagol ngol e golle moƴƴe ɗen haray ko ɗeɗo toɓɓe tati wonɗe yewtude fi mum ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala hellaka duumagol e golle moƴƴe himo noddi julɓe ɓen fof yo ɓe waɗu ko moƴƴi e hoore ɗum kadi o coobi kanko Allah subhanahu wa ta'ala
maɗum o rirɗini kanko subhanahu wa ta'ala adondirayɓe ɓen e on waɗugol ko moƴƴi. E ko yewta kon fi sifaji jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen, ɓe tawata ɓen ɗon ko yiɓɓe Allah laaɓuɓe ɓattinaɓe ko daali e haqqeji maɓɓe. ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. wo ɓeeɗo ko adondirayɓe e waɗugol moƴƴireji. kala moƴƴire memminide fii mum, ɓe jiyaɓe Allah moƴƴuɓe, ɓe tawata ko yiɓɓe makko ɓattinaɓe ka makko, ko attondirayɓe fii waɗugol konko moƴƴi. mo ɓe haɓɓitoto adoto oya waɗugol konko moƴƴi. ɓayi ko wa fi dalika falyatanafasil mutanafisuna. fulotirayɓe ɓe yo fulotiri e waɗugol ko moƴƴi ko. ɓeeɗo no yimɓe moƴƴuɓe, Allah holli wonde ɓen ɗon ko adondirayɓe e moƴƴireji ɗin, ɓe hittina e waɗugol ko moƴƴi kon, ɓe adondira kadi waɗugol ngol. ulaika yusari'una fil khairat, ko hittinayɓe yaccoo fii waɗugol konko moƴƴi. wa hum laha sabiquna, ɓe adondira kadi e waɗugol konko moƴƴi. o wi nokku goo wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. adondire e waɗugol moƴƴere yaafotonde on, nde tawata on yaaforte sabu muɗum. ɗaɓɓugol yaafuye on immorde ka joomimo, adondiri e ɗaɓɓugol ɗum ɗon. adondiri on ɗaɓɓugol aljanna kadi, mo tawata yanji mum no faamu meɗen on heƴirta, ko Allah daali wa jannatin arduha samawatu wal ard o iddat lil muttaqin. yacce kadi e adondirgol e ɗaɓɓugol o aljanna, mo tawata faamu meɗen on ko wawata hattude ko aljanna on no yaaji ɓuri kammuuli ɗin e leyɗele ɗin fuu. haray yanyi aljannaji ɗin no ɓuri kammuuli ɗin e leyɗele ɗen. oɗo aljanna noon ko heblanaɗo ɓe yimɓe hulayɓe Allah. o daali nokkugo o hollugol wonde waɗo ko moƴƴi ko yo duumo. o daali yusabbihuna billeyli wannahar wa hum la yas'amun. ɓeeɗo ɓe subun hinanayi Allah, ɓe juulanamo, ɓe janto inde makko nden jemma e ñalorma, ɓe ronkata, ɓe amata, ɓe haaɓata. ɗum ɗon holli haray ɓe duumade e wargol konko moƴƴi. nulaaɗo men on sallallahu alaihi wasallam ka rerɗingol e duumagol waɗugol ko moƴƴi. Abdullah ibni Amr ibni al-As radiyallahu anhu, ɗen andi ko sahabajo nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam tedduɗo. nulaaɗo wasinomo, o makanimo, ya Abdallah la takun misla fulan kana yaqumu llayla fataraka. wo hey ko an yo Abdallah, wo tawa o wakkariye fuɗɗinoɗo wadde ko moƴƴi o acciti, hari o naafa e jemma, kono o yahi ha e laawol o acciti. on hadise no ka Bukhari e Muslim himo holli wonde sa waɗay ko moƴƴi ko ya duumo e muɗum, wona ya waɗu ha e laawol accita. haray accitugol waɗugol ko moƴƴi kon, ɗum ɗon no jeeya e ella molanaɗo e waɗo ko moƴƴi. duumagol e waɗugol ko moƴƴi kon ko ɗum ɗon jeeyaɗo Allah woni ko ɗaɓɓira. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o maaki nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam no marno korɗo, hari o hoore ñalorma o naafa jemma, fii hollugol yo aaden fondu lowre nde o townata. nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓayyetama ɗum wonde oɗo o ñallay hoorude, o waalay naafude. nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam maaki inna li kulli amalin sira wa sira ila fatra faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila gayri dhalika faqad dalla. wo he golle wo golle no mari softere, no mari ka tawata fewndu ɗon ooti, no wakkili, no hittini, no tinni, kono si feƴƴi ɗon kadi ooti ronkiray seeɗa seeɗa. ɓen andi fulɓe ɓen innay ko dogi woñeegay. kala golle noon no mari waktu kaftende no woodi ooti wakkilu to hittina ha joni noon fiyota o taƴidiroy ɓay ko satti o ronkere aroye. nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallama holli yo ooti rondogal o townata fi yo duumo e muɗum.
o fondangal o wawata naɓude fi yo duumo e mum sabuna sa ƴetti ko a tonta a duumatako e mum ɓay noon angal duumagol e golle moƴƴe ɗen wondi e ella nulaaɗo holli wonde kala golle no mari softede hiɗe mari kadi taƴodiral ka tawata oti ronkitay ko dogi won ñeegay ɗum ɗon koko anda fi muɗum o wi noon si tawi woni fewdo ka tawata oti fuɗɗi ronkude o lo'a tawi ko e sunna nelaaɗon sallah alih sallam o tabiti o ƴettu ko o townata yani sunna nelaaɗon ko ƴettugol e ko townata fi oti duumo e muɗum o wi haray on ɗon hawri e sawaba o feewi amma si tawi oti keebu goɗɗum ngo o rondi tawina ko o townata o acciti ɗum sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam haray on ɗon ɗen majji on hadise no ka sunanul bazar maka musnadu al imam al bazar haray nene aissata radiallahu anha ɓe maaki nulaaɗon sallallahu alayhi wa sallama ɓe naatuno ñande goo ɓe tawi suddiiɗo no yewte fiimu nulaaɗo lanni ko hombo woni o ɓe wi o arijo ono kili o naafa o hoora e moƴƴa nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam maaki fii fewtingol yimɓe ɓen e yoɓe ƴettu ko ɓe tonta fii yoɓe duumo e mum o makki alaykum ma tutikun yani kala hadise ko ɓuri hewde kon hara ene mari sabu arugol makko ɓay nulaaɗo coobanama nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam yewtama ko o suddiɗo wakkiri kon ko makki on sayi o hadise alaykum bima tutikun ƴette ko townoton kon fa wallahi la yamallu llahu hatta tamallu allah tertata ko ha tertoɗon siɗa hande ɗa wakkiliɗa hippiniɗa jokki ñande accituɗa o allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi accitay ko on wadda fi muɗum bimana ya ƴettu ko townata hay si tawi woni ɗen ɗuuɗa hara a duumoto e mum sabu na accitay tun allah subhanahu wa ta'ala accite o wi fa wallahi la yamallu llahu hatta tamallu allah tertata ko ha onon kadi tertoɗon onon so ronki allah kadi accitay bimana ko waɗata kon fi muɗum ko waɗanta on kon si tawi woni on acciti allah subhanahu wa ta'ala accitay ko holli ko ya duumo e muɗum wona ya accitu ko maki wa kana habbu ddini ilayhi ma dama alayhi sahibuhu ko ɓura yiɗede dina kanka allah koko joom muɗum ƴetti tawi o duumoto e muɗum tawa o accitata on hadise imam boukhari no yaltinimo ka kitabul iman imam muslim kan no yaltinimo ka kitabu safar hollugol wonde hina ƴettugol golle jame wi'a kono ko waɗata o yo taw hara a waɗa e duumoɗa e muɗum a accitata ko anniɗa wadde o waɗu ko townata hara ko sunna on yaaruɗa nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallama no rerɗini yimɓe ɓen yoɓe yaadu e ko ɓe duumoto e muɗum hara heƴay e maɓɓe ɓay ɓe anndi ɓanndu koko ronkata yooti ƴettu ko townata digii fii yo waawa naɓude so a ƴetti ko a townata ɓaawo ɓuttata a wawata naɓude a wawata hewtinoyde nde hadiseje ɗo fof ko ari ko e dambugal hollugol wonde golle moƴƴe ɗen no moƴƴi kono ko duumagol e ɗen golle moƴƴi jooni noon ɓe holluma laawol ko waɗata haa waawa duumodude e mum ko so a ƴetti ko townata nde hadiseje ɗo ko ɗum ɗum holli nuraaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam hari ɓe mooloto allah e ngaameelo yowani ronkitugol ƴettugol seeɗa accita hannde ɗa hittiniɗa wakkili janngo tertinoke wono ardi noon e hadise anas ibni malik radiallahu anhu eɗen anndi oɗo ɗen hari no anndi nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam fota sabu kurkanagol mo nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam duuɓi sappo madina kanko anas ibni malik o wii nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam no maakayno allahumma inni audu bika min alkasal wa audu bika min aljubun wa audu bika min alharam wa audu bika min alajz wa audu bika min galabati ddayni wa kahri lwijal o hadise ɗo no ari ka amalul yawmi wal layla no ari ka askar no ari hay cheikh saïd bin musri l kahtani no yaltinimo hay ka hisnul muslim hollugol wonde no jeyano e ko nulaaɗo allah du'orayno fota e ko ɓe ɓurayno hebbinde du'agol innugol allah mi moolike man ngoɗo ngaameelo yani banu adama yo wonu softuɗo softere makko nden noon ko yaadata koye dongal ngal o townata ngal o wi nulaaɗo on sallah alih sallam moolotono allah ngaameelo ɓe moolo kadi kulol reedu yani hara suusata wowlude goonga suusata wadde hay hunde ko tawattono yowndiri e goonga kulol reedu hari ɓe moolotono allah e ɗum ɗon
ɓe moolo Allah e ronkitugol ɓe moolo Allah e ko wiyete kon ɗen ajzu on ko ɗum wiyete yahugol hara townata ɗaɓa gokku ni accita hara townata ko honto e leyɗe buy ma yimɓe buy façon ji buy ɓurdi en enen julɓe ɓen ko sengo duumagol ngol no woodi woɓɓe no jeeya e gunɗo gañagol maɓɓe ngol wona hulugol Allah wona gomɗingol Allah kono ko duumagol goɗɗo fuɗɗoto ɗo ɗaɓɓitude goɗɗum so naɓi ha e laawol o lutti e mum goɗɗo ara tokko ɗon kadi ɗaɓɓito e ha yiita kono enen si goɗɗo naɓi seeɗa acciti goto ala yeƴƴitade mum hande kadi angal duumagol ngol ɗum noona saabu ha oti ronkita yani ko fuɗɗiɗa ɗaɓɓude o ɗaɓɓo ha ñande heɓuɗa o tawi no ɓay mi ɗaɓɓi ha ɗoɗe mi kalki mi ala yiltitade mum hande kadi no woodi piiji ɗi oti ɗaɓɓata e nder duuɓi capanɗe so heɓa joni noon sa ɗaɓɓi seeɗa tun ayni ene tigi tigi on ɓayi mi ronki mi soñjiki e muɗum mi acciti gasata ko sa soñjike ko ya duumo kadi wakkiloɗa duumoɗa kadi wakkiloɗa e muɗum ha ñande Allah hokkol ma o dewe ɗen kadi ko noon sa fuɗɗiki ko ya naɓu jokkidira duumoɗa e muɗum hara naɓale ha e laawol accita golle ko gollete kon fof kadi kala ko gollete yooti duumo e muɗum ɗaɓɓita ha ñande Allah on holliɓe no woodi eɓɓayɓe goɗɗum ɓe yangoda e muɗum ha kono ko tuma Allah hokkori ɓe o amma sa fuɗɗike ɗo ɗaɓɓude goɗɗum a ɗaɓɓi seeɗa tun a hawri e soñja ha acciti gasata en yii ka goɗɗo yangodi ɗo ɗen e ɗaɓɓere goɗɗum e nder duuɓi capanɗe kono o sakkitori heɓugo annon sa fuɗɗike tun a yehi ha e laawol a kalki ayni an a mamata hande kadi a yildita ko ɗum gasata sa tampi a soñjiki wakkilo kadi kala golle ko woti gollata yo wakkilo o yangoda e muɗum ha tuma Allah hokkori mo o ko ɗum waɗi nulaaɗo no moolotono Allah minal ajiji on ko yawgol ha e laawol ronkita enen mi wakkilaki hande kadi mi acciti wa galabati dayni e foolirede ñamande foola ooti wa qahari rijali e foolede worɓe o hadise ɗo noon ka Bukhari e Muslim imam Bukhari fillimo kitabul jihad hollugol nulaaɗo Allah no moolotono Allah e fuɗɗagol goɗɗum accita ma ronkita ma ɗum ama ɗin ɗum piiji fof o moolotono Allah e muɗum ko waɗi so o mooli Allah e mum ko ɓay moƴƴa ɗum waɗi imam Nawawi rahimahullah mo maaki wo hadise ɗo no holli wonde yo ooti hakkindin golle ɗen o ƴettano nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam warri noon o desini laawol ngol koye ooti yaadu e ko townata fii ooti waawa duumade e mum e hoore softede ɗum wasi ɓe maaki e hadise mo Bukhari kadi filli khayrul umuri adwamuha wa in qalla ko ɓuri moƴƴude e fiyakuuji ɗin fof ko waawayɗi ɗin duumade yaara yeeso hay si tawi no fanni on hadise noon ka Bukhari haray eɗen arde e toɓɓere ɗimmere nden ko hen ɗum ɓuri ɗuuɗude e ko sabimbinta ngaamere ko hen ɗum woni piiji ɓuray ɗi waɗde ha oti ama ko hen ɗum addata ɗum ɓe holli go'o goo on ko da'aful ihlas yani ko lo'ugol laɓɓingol fondu muɗum on e heɓugol annuye moƴƴo si tawi woni ɗen ooti no waɗi e ɗiɗi si tawi ko Allah yoɓatama si wona o fuɗɗoto wadde ko moƴƴi tun o naɓa ha e laawol tun o accita ko waɗi ihlas ala amma si mo mari ihlas si o soñjike e mum o tampi e mum o yangodi e muɗum ha heɓaki hatta fof muɗum madama koko moƴƴi o jokki o jokka amma si tawi ko won ɗaɓɓude toon ko goɗɗum go ɗum heɓaki o accita e joni ko moƴƴi ko amma si ko Allah wonɗa ɗaɓɓirde fiimum a accitata ko ɗum waɗi si kalama ko ɓe maki no jeeya e sabu ko wonata watta ha oti accita ko moƴƴi kon ko lo'ugol laɓɓingol fondu muɗum on hara limanu on tekka ɗen andi noon koko wiyete ihlas ko goɗɗum e coɓɓuli ɓurɗi mawnude e tugale ko wonata sabu ha dewal otingal jaɓe si tawi woni ɗen ooti no laɓɓini fondu muɗum on Allah walla mo dewal makko ngal jaɓe Allah on jaɓata dewal ngal tawata jommum laɓɓina limanu laɓɓini ɓirde muɗum nden fiyo wonan Allah tun ko waɗi sodaɓe wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina ko ɓe yamira ko ɓe rew Allah haray ɓe laɓɓinani mo diina haray noon ko koko wiyete ihlas laɓɓingol wonki mum laɓɓina anniye mum laɓɓina fondu muɗum anniyo golle mum ɗen ko fi Allah tun
yingo naata nder ton piiji hunde e nani nan e ko nandi e muɗum e ɗaɓɓere geɓal naata ɗum ɗo ɗen watta ha julɗo on wakkilo o soobino o tinno hara o ronkata o haaɓata o tertatako ɓay hara e mo andi ko woni kon ka Allah ɗum ɗon ɗen fogata o hendoto o hula Allah o hula lette makko ɗen o tijjo e moƴƴere wonde nden ka Allah e mo andi nden ɗon kan tuttata nde heɓoto. Amma si tawi ikhlas on lo'i yingo ngon ilay joni naatira seeɗa seeɗa yingo ngon naata e joni ka ikhlas o ɗuyti yo ko riya woni naatu o riya o ko yingo haray hande kadi si yingo ngon naati wakkilare makko nde ñifa joni pellital makko ngal ñifa o terto ko wowi wadde kon fu ko ɗum waɗi si goɗɗo wi'i sallal musalli li amrin kana yatlubuhu falamman qada la salla wala sama goɗɗo si tawi o mara ikhlas laaɓal fondo laaɓal annuye fi Allah hara woni gollirde wo goɗɗo juulowo on juuli fi goɗɗum ko wonno ɗaɓɓude kaw heɓuno ɗum ɗon fi mum lanni hande kadi tertikke juulugol ala horgol ala hunde ala sadaka ala hay fus sinnama joni ɗen ɗaɓɓude hunde kaari toon ɗo en fof fewtin e ɗum ɗon mo yiiɗa wara eno fewti e Allah no laɓɓini fondo mum on no immade jemma juula no torade Allah no wakkilino ɗumannade no wakkili no hittini ka ɗum ɗon heeɓi yo yimɓe ɓen hande kadi terto ka ɗum ɗon heeɓi yo hande kadi lanni inano ko ɗum ɗon ko angal ko lo'ugol ko wiyete kon ikhlas watta haray si yingo naati nani naati faale teddungal naati faale geɓal naati ɗum ɗon hande kadi duuma golle golle heɓatake ɗi ɗum ɗon ko toɓɓere ɓurde tiiɗude e ko wonta saabu ha oti accita ko jokkuno e ko moƴƴi hara duumatako en ɗiɗaɓum ɗum ko nisyanul akhira yejjitugol fi l'akhira si tawi woni ɗen neɗɗanke no mari softere fiigo golle si tawi himo softani lahara on feere o ala softangol makko lahara on waɗay ha geɓe aduna ɗen fof ñifa amma so yejjiti fi lahara on waɗay ha ko softanno golle kon kañum kadi ñifa si tawi mo hittini fi ɗaɓɓugol lahara on softede ko softi kon fi ko ɗaɓɓirte kon lahira ka dewal ɗum ɗo ñande wara eno huɓɓi no wakkili amma si tawi woni ɗen yejjitugol lahira on ari e makko feere o ala ko softanno kon fi mum gollal ngol lahara on ɗum ɗo ñifay giggol aduna ngol jaaɗi ɗum ɗon ƴellito haray ɓernde makko nden yowito e aduna on kisan limanu makko on ñifira gokkum lo'ira seeɗa seeɗa ha ɗaani joni noon si tawi limanu on ɗaanike dewal ngal teddira yuuti haray hande kadi o wawata jokkidirde o yejjita fi mayde o yejjita fi lahira o yejjita fi aljanna piiji ɗin fof tamawuji makko ɗin fof yo e guere aduna on say noon jarrabuji ɗin e nambaraji ɗin hawtita e hoore makko o maafo fi heɓugol tun geɓe ko fi laamu ko fi ngalu ko fi teddungal ko fi soyneɗo sentoreɗo dooleɗo magoreɗo naatireɗo gidi gidiɗo hande kadi o wata dumade golle moƴƴe e mbimano makko on kala yo ko wiyete kon e ngamelo arta e makko ɓandu makko num teddara o wata rewde Allah hande kadi ko fuɗɗi fo o accita no jeeya e ko wonata saabu ha oti derka dewal ngal ngamelo naata ko alhayatu fil jawil fasid wuurugol e weeyo gongo wuuridaɓe ɓen si tawi softa feere o ala oti kañum kadi softata kono si tawi a sutti wuuridaɓe ɓen ɓe wonduɗa ɓen ɓe wonɗa ñallidude waalida ɓe wonɗa hiiridude ɓe wonɗa dogidude ɓe fof maɓɓe ɓe wakkili an kadi a wakkiloto joni yaada e maɓɓe amma si tawi ko yimɓe amuɓe tun wonduɗa ɓe tiiɗinna ɓe teddina fi mum haccati maɓɓe ala an kadi a tawta eɓe ɗon tun ko yiɗa waɗen o ɓe inna a yandi an kadi neɓata inna a yandi tertoron no yani koko wiyete wondiɓɓe moƴƴuɓe ɗum no jeeya e ko wallata ooti fi o wawa wakkilade o softa heɓano duumora e golle moƴƴere si oti no wuuri e hakkude yimɓe yedduɓe maɗo yimɓe ɓoyliɓe yimɓe ɓe annduɗa softana diina kan few yimɓe amuɓe tun oti wuuri hakkude maɓɓe haray ɗum no wonata saabu ha oti
ama duumagol e jokkindirgol e golle moƴƴe ɗen yani wondugol e yimɓe lowɓe liman ɗum ko bala o molanaɗo ka yimɓe moƴƴuɓe aade moƴƴo si wondi e yimɓe lowɓe liman e yimɓe ɓe moƴƴa ɗum ɗon ɗen ko hasi kon wontanayi mo balaw ko ɗum waɗi si imamu journuji mo yaltini yewtere ka deftere makko talimul mutaallim en fof eɗen anndi nde hari kala janngowo fuɗɗora e nden ɗon neediji moƴƴuno e mayre o wi la tashabil kaslana fi haalati wota wondu e amuɗo ko alhaaliji makko kam salihim bi fasadi akhara yafsudu no heewi e goɗɗo mo tawayno ko moƴƴo o bonira sabu bonugol goɗɗo mo tawata ko ɗimmu makko on bonna mo hari ko aade moƴƴo kono ɗimmu makko on bonna mo adwal balidi ilal jalidi sari'atu aaden jom hakkille so yollodiri e bula o yani yo bula raaɓugol bula on e makko no yaawi sut bula on raaɓa mo joni mo tawata on softa hakkille ala tiiɗa raaɓa mo joni ɓe fof ɓe wona gootu won sifa mum ko aljamri yuda o fi ramadi fa yahmadu no wawi was ƴulɓere yiite ko nde huɓɓi o ko nde huɓɓi sa ukkinde e nder doni neɓatano nde ɗani ko noon holliri wonde wondiɓe ɓen no wona saabu kañum kadi si tawi ko moƴƴuɓe oti softa si tawi woni ɗen hina moƴƴuɓe oti kañum kadi lo'a haray julɗo softuɗo koyo wondu yimɓe softuɓe o jooɗoɗa yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɗum laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maki almar'u arrajulu ala dini khalili ma riwaya gono ni almar'u ala dini khalili neɗɗanke toujours ko e nder yankinare e diina jaatigijo makko on wonata ko ɗum o maaki fal yandur ahadukum man yukhalilu mo ɓeyo ndaar ko hombo weldidata ko hombo settudata on hadise imam tirmidi e abou dawuda fof no yaltini haray no jeeya e konta saabu ha oti accita dewe ɗen ma o aama ma o ɗuytito ma o ronka duumade e mum alghuluwu watta saddude yani feƴƴintingol luggina sattina e hoore mum ha ara townata rondo ko townata sa inni joni a rondo ko a townata kon a wawata naɓoyde ko ɗum wasi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki inna dina yusrun walan yusadda dina ahadun illa galaba dina kan ko newi ka sattinɗo dina kan wo o townoyta foolay mo joni ko wawi o townoyta ko ɗum wasi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam faaletenoɓe sattinde ɓen fof e zamanu makko o yettoɓe na sunnanonni ni few nde o yarno inni min ɓay miɗo faala softude mi joom mbata o ya inni ɓay miɗo faala softude mi ɗanatako o ya inni ɓay miɗo faala softude min kadi e nder komi wuurata ko si Allah jaɓi mi fewdoray e o alhaali ɗo komi juulu tum mi ɗanatako komi hooru tum mi ñamata komi wonu hara mi jombata sifa ɗin alhaaliji o fawi ɗum hoore makko ɓayta e noon ɗum ɗon no lundi nunɗa ɗon o maki min nafinnan onni min o moyi oton miɗo ɓura on hulde Allah kono mi juulay seeɗa mi fowto mi hoora kañum kadi mi fowto ko a noon kadi miɗo jombi haray si woti inni tun sattinay ka diina o selay sunna nelaɗon ka o seli sunna nelaɗon o o rondoto dongal ngal o townata sa inni ko a hooru tun a taƴata koye naafu tun a accitata feere o ala ɓanndu num townoyta ɓanndu ma num ko loope ko ronkayde joni noon si a faala duumade e golle yaadu e sunna nelaɗon sallallahu alih w sallam yaada e ko townata kon fiya ƴettu ko dongal ngal yaadu naɓata haray sina ɗum sattingol ngol no jeeya e ko wonnata sabu angal duumagol ngol e golle moƴƴe Allah daali o maji ala alaykum fi dini min haraj ɓitte ndi ala e nder dina kan Allah on waɗali ɗum haray neɗɗanke o hadise ɗo imam Bukhari no fillimo ko kitabul iman e sarhoɓen watti ɗon wonde yo oti yahu ka laawol hakkunde feƴƴintingol e ŋakkingol sa yahi ka hakkunde ala wokude sa feƴƴintini a unoytu sa waɗi wite si tiiɗuɗo a uuyi feere o ala unoytu sa ñeegi kadi a feggoto yana ko ɗum ɗon holli ko wonde ko yaarude sa yahi ka hakkunde ala wokude haray ko ɗum e toɓɓere tammere nden karama koɓɓen no holli kertinal e ɓural ko woni kon e duumagol e golle moƴƴe ɓe wi gogo on duumagol e golle moƴƴe ko min sifatil mu'minin
ko jeyaɗum e sifaji yimɓe gomɗinɓe aljahaddina soobiniɓe wakkiliɓe hittinɓe. Allah subhanahu wa ta'ala o daali alladina hum ala salatihim da'imun, woɓe yimɓe moƴƴuɓe, yimɓe gomɗinɓe, yimɓe softuɓe, jogiiɓe soobe, ɓeeɗo koɓe duumotoɓe e julɗele maɓɓe nen. O wiyaali tun koɓe juulooɓe, ko wi koɓe duumotoɓe, holli hen ɗum wonde duumagol e golle moƴƴe ɗen no mari hertinande fii jiyaaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen. Ayi ɓeeɗo ko duumotoɓe e golle julde nden, hellaka julde koɓe duumotoɓe e tottugol nde e waɓutuuji mayre on, koɓe duumotoɓe e tottirgol nde surutuuji mayri on, yani sartiji wallinaaɗi fii mayre on e ko timminta nde kon. Ɓe wa'a wa yimɓe ɓe tottatande ma tottira no tottiri o, tottira embere belaaɗe muɗum no faalira o, hara haccaaki. Allah ko daali ko alladina hum ala salatihim da'imun. Da'imuna on koye cende ɗen fof tottugol ɓe woopata, ɓe lundatako, ɓe totta kadi ka waɓutu e hoore sartiji ɗi islam on wallini ɗin yo rewi e muɗum, ena tottirgol no tottiri o fii tun no seedira en. No jeeya e kertinalle duumagol e golle moƴƴe, hiya wasiyatullahi li khalqihi aw li safwati l khalqi min al ambiyai wal mursalin. Allah no wasiyi ɗum ɗon ɓurɓe suɓeede ɓen e tagu ngun ka annabaɓe ka nulaaɓe. O daali fi annabi Isa alayhi salam wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya, holli wonde Allah wasiike annabi Isa juulugol ngol kañum e hoorugol ngol e ittugol jakka fannihi mo wuuri, wona waɗugol e waɓutu acca e waɓutu, ko fannihi mo wuuri. Ɗum ɗon holli wonde no hertinana ko oti gollata e dewal yo gollu hara ko e hoore duumagol, wona taƴidirgol, ko waɗu haa ka o maayi o. O daali e haqqe nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, o wi wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin, rew joomi maɗa haa are mayde nde. Imam Ibnu Kathir maaki hatta ya'tiyaka mawt, haa are mayde nde. Kanko Ibnu Kathir o maaki wono dallinore e oɗo aya wonde dewal ngal ko waɗɗi ɗum e neɗɗanke fannihi mo wuuri, julde nden ko waɗɗi ɗum e neɗɗanke fanni hakkille makko ɗen no ka hoore makko, fanni mo mari hakkille, hay so nawni haa o runkiti si hakkille no ka wonki makko, haray ko yo tottunde e embere taaka makko on. Wono ardi noon e hadise, juulu hiɗa dari, sa wawata jooɗoɗa, sa wawata waaloɗa. salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam. Ɗum ɗon holli wonde julde nden koyo ooti gollunde fanni hakkille no e makko e alhaali mo tonirta. No jeeya e hertinale ɗen, hiya ahabbul amali ila Allah, ko duumagol e golle moƴƴe ɗen ɓura yiɗede ka Allah. Ko ɗum wayi sinulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam landano, suila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah, nulaaɗo landano golleji ɗin fof ko henɗum ɓura yiɗede ka Allah. Faqala o maake adwamuhu wa in qalla, koko ɓuri duumade kon haysi tawi ɗuuɗa. Wooti si ƴetti ko tawata o naɗay few, ñande o waɗay ɗum ɗon ko fanɗi o ko fanɗi, haray ko ɗum ɗon ɓura yiɗede ka Allah di ƴettugol buy yaha seeɗa liɓa hara feƴƴi yaha mutataka. Nene Aissata radiallahu anha ɓe landano kayfa kana amalu nabi sallallahu alaihi wa sallam, ko honno golle nulaaɗo ɗen wayi, ɓay ko kanko ɓuri humpitade, ɓe landimo ko honno nulaaɗo gollirayno, ɓay ɓe landike mo ko honno nulaaɗo Allah gollirayno, hino ko jaabi ko o maaki kana amaluhu diima wa ayyukum yastati'u ma kana nabiyu sallallahu alaihi wa sallam yastati. Hari golle nulaaɗo ɗen ko duumiiɗe ɗe tawata so nangi o accitata, ko golle ɗe tawata no jokkodiri, ko hombo e mum wawi wadde sifa ko nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam watta kon, ko hombo tawnata ɗum. Ko ɗum waɗi si Cheikh Salih ibn Usaymin rahimahullah o maaki hada yadullu ala anna al insana ida atada fi ila al khayr an yudawima alayh. Ɗum ɗon holli wonde neɗɗanke so wowti gollugol ko moƴƴi harayno haani ka o duumo e muɗum hara o accitaade. Mi mana si wotti fuɗɗi ko wano naafugol wondude e farillaji ɗi ko yo jokkidiri hara o taƴidiraali. So fuɗɗi ko wano juulugol wadduha hara o jokkidira, so naafa e jemma yeru o ko o watta hay ko darɗe ɗiɗi pette o naafata e nder jemma o.
ɓe tawa hara o duumoto e muɗum haray ko ɗum ɗo woni golle moƴƴe ɓe tawata so tawi woni ɗen ooti nangi ko taw hara o wakkiloto o yaada e mum o duumoda e mum hara na naɓugol seeɗa liɓa ma keebugol ko townata ma naɓugol haa e laawol hala ene ronkiti accitira ronkere ko woti nangi o nangu sono fondude yo fondu ko townata o wakkilo kadi o duumo e muɗum hara o accitata ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e ko gollete kon fof haray waawa darade ɗon bisimillahi on jarama kala ko en min doni to mi weltaniki on on waɗnen ɗo yewtere labbade wonnude nafoore fota aray hajja miɗo joni taw micro on ɗon deti ɗon batti oɗon mako ɗon fi programme radio meɗen on ɗon ɗe ko yowiti e filande ɗen kon ina ɗumɓe naati hajjen assalamu aleykum allo assalamu aleykum ayo waaleykum salam wa rahmatullah rato yettude Allah ok yaafede ɓayi yimɓe no ga seeɗa nan pottuni seeɗa haray ɗen ɗon nande min ɓeyɗa nande awa bisimilla haray yonnete lam programme lande ɗen haray mi watti e sooke moɗon nam mi haray embere ko ari wo mi si tawi laaɓa to on ɓanginanayi lam mi watta micro on embere on ɗon tan kono haray miɗo ɓanni ɗuma hono matériel on takko kalama ko meɗen fi yo yewtere nde wownatude moƴƴa ok no ɗaɓude mine awa machallah awa bisimilla haray min joniti on konngol ok haray bayan o lanni yaafede ɓayi ko ɗo toɓɓere dari yo yer ko eɓɓinino ɗen ko mi wanno embere 30 minutes darso on e ko lutti hande e fi waynondirgol meɗen kon inchallah ok na probléme awa jonne lande 10 secondes awa yimɓe nokka ɗuma de ka ok haray musidɓe julɓe nene gotoɓe haray ko wano noon haray ɓe ganditina kipanɓe ɓeɗo on tan oɗo radio meɗen lawol kisal ko wano hajja Fatoumata ñippi e cheikh kedal maɓɓe e cheikh Mamadou Aliou Bari e oustad Abdoullahi tolranɓente ɗen ɗoɗe haray en salmini jama wonɓe nder gaɓe fof kadi e weltanike ɓe haray en torike ɓe kadi manditagol ko yewta ko gollitita ko woni nafoore golluma jentitagol darso ko manditagol ko yewta e muɗum kon on tigui gollitira kadi hara ko no kalama ko ɓe meɗen makirani en ɗo ni yewtere nden tawa o tigui jentitike nde faaminde o laɓɓinani Allah kadi e nder ko gollitirta kon no haniri noon won neraɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam tinniniri e rewir Allah noon. Q&A session has started. Naam. Naam Ustaz. Ustaz ɗo nandalan? Miɗo nande o. Yaafede. Bisimilla. Naam. Hono Allah jiyan on jarama albarka moɗon yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude. amin amin on jarama noon kadi jisitin kula khayro baro yo Allah waɗi jiddini aljanna. Naam. Naam suɓe julɓe tedduɓe haray no jentoɗen noon haray ko ɗo ɓenen hattande haray kala faalaɗo landagol mo wawi wadde star 61 ko ɗon e étoile 61 haray ɗo yoɓe ƴettan e lande ɗen ɗo haray ɗen andintina e yontere hannde inchallah haray ko julde so tawi ko ɗum Allah subahana taala muuyi haray nde ñanden bayana ala bi isnillahi haray en artoyay le 7 mois de août yontere hannde ɗiɗaɓere haray ko ndeñande fuɗɗitoyto ɗen kadi inchallahu haray en wondi kadi e sehuɓe men ngoode ga tedduɓe bi isnillah e haray ɗomen toro Allah subahanahu wa taala yo Allah kala juuɗo e jang e julɗe nde feƴƴe e jang hokka e mbaraji oɗo sappo arana ko dunkin ɗo naam haray lan udditande ɗo adiɓe waɗude ɓen naam mateteɓe ɗo chef Ibrahima Sow assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Nala to? Janta alhamdulillah. Jam. Alhamdulillah. Maɓe wuro ɗon sase haray weltana koɓe moƴƴa koɓe andintinna ko jama ɗum ɗo ɓe weltana moƴƴa ɓe lokkuɓe
baraji Allah waɗa ɓe kam mandaki maɓɓe ñande yawmal qiyamata famina minen kadi ko ɓe waji ɗo ko aray landal ngal mi landinga ko wanna wono julde fanna yeggiti juuli wona darɗe tati o salmini o yeggiti nde wotere ndo immantoɗe nden ɗon ndenno simo hani nde darnal ngol ka ɗon o habbire tun o yoɓita ɗon landal ngal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mi innimo no juulude julde wono fanano holli ɗum ni o juuli darɗe tati o yeggiti o salmini ka tammere tawi mo luttiri darnde wotere ko juula si o salmini ka o salmini ɗon so anditi ko yo maho ɗonki san habbirango harminirgo hande kadi ala innugol darnayi ala ko ɗonki san o mahoto o tokko immoɗo o watta darnde makko ŋakkunode nde o jooɗo tawi o salmina ko sujja baada muɗum sujuddeji ɗiɗi ko sujja sujudu baada salami sujuddeji ɗiɗi o salmina aray ɗum ɗon o wattirta julde nden assalamu aleykum warahmatullahi famika barka boy lokko baraji haɗa mi yewti ko sagen ɗon kadi kamɓe kadi ɓe jarama boy assalamu aleykum warahmatullah. Waaleykum salam warahmatullah. Joni lan udita ndekki haray kala faalaɗo lanɗaɗo no wawi wadde star 61 inchallah so yoɓe ƴettuɓe ɗo nam ɓe makteɓe ɗo Cheikh Abdoullahi Sow. Assalamu aleykum. Waaleykum salam warahmatullah. Sadio no jenti en ɗo. Ustaz assalamu aleykum warahmatullah. Waaleykum salam warahmatullah wabarakatuh. On iri jam nala toon. Alhamdulillah. Bon min ko ladde ɗiɗi mi mari ɗon sayi heeja inchallah. Naam. Aranal ngal ko so tawi hino sella nde jiyaɗo e nder duwaji ko toroto kon Allah o. Naam. Tawi no sella toragol mo tefinoyede ñande darngal e mana innugol dorkema Allah arsikan tefoygol ñande darngal ka sellata. Landandi mangal nam landandi mangal mono faala fuɗɗade yeeyugol geygu yalli no woodi deftere de o jangata fi fuɗɗagol ka ko honno ko so waɗen ɗon ɗiɗi mi mari comme lando nam hella ka toragol nam kala ko fuɗɗa e ko moƴƴi hiɗa wawa torade Allah nam tora Allah ngol hella ka du'a hiɗa wawi du'ade kala ko moƴƴi e ko faalaɗa ko moƴƴi koye du'ade fanni ko du'oto on hara wona ko mahalɗi manam harana ko woni gasata few kala ko gasata hiɗa wawi du'ade Allah a torotoni aɗa si Allah subhanahu wa ta'ala waɗa yani no tabiti noon wonde annaba ɓen tefay malaika ɓen tefay jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen fuu tefay joni noon si Allah waɗima jiyaɗo e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe tefoɓe ɓen haray ɗum ɗon sa ɗaɓɓi yo Allah waɗe ɗum ɗon haray no moƴƴi yani ɗa wawi wiide Allah mi torkema waɗan jeyaɗo e jiyaɓe Allah tefoyoɓe ɓen ɗum ko sa daɗɗi hankadi a tefoyay yo Allah waɗe ɗum wono torote ni Allah okken aljanna yo Allah dandu e yiide sa wi kadi yo Allah waɗama waɗe jeyaɗo e jiyaɓe Allah tefoyoɓe ɓen ɓayare si oti tawaka e moƴƴuɓe ɓen o tawoytake e tefoɓe haray toragol Allah ngol haɗaka ya toromo kala ko moƴƴi waɗa noon kadi sartiji konoygol ngol jeyaɗo e tefoyoɓe ɓen ɗin sartiji ko heɓugol tawhidi laaɓuɗo poy poy heɓa golle moƴƴe haray oti woni ka jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ibadullahi salihina sa tawama toon an kadi a tawoyte e tefoɓe ɓe nam ndewtere woti janggat fi ko yowdiri e sariya o haray woti si ma yeewi kala golle ɗe juuɗo waɗa kala golle ɗe juuɗo arata e mum haray no waɗɗimo andugol ñaawore Allah e ɗen golle ɗe woni arande fiyo taw ukko
oti siɗa faala a fuɗɗoray risala yani a risala nde jangeten nden ka meɗen ɗo siɗa faala a fuɗɗoray nden hella ka ñawoji fiqhu janga ko wiyete kon kitabul buyu no ka risala ton deftere yewtande fi no yeeyirte ko honno yeeyowo wa'ata e ko hen ɗum o waɗata hala no dagi e ko hen ɗum o watta hala no harmi ko honno gollidirta e yimɓe ɓen piya anndu fetugol e wondugol e ribagol e jamfagol siɓa ɗum fof annda no harmi si ukkoɗa e jani yeeyugol amma si ko miijagol no woodi deftere nde woti janngata fi yo marsi ɗum ɗon mi humpitake fi mufi naam naam Allah fere micro makko mbay buruyino ko maɓɓe tan naam awa joni mi ɗitana woɓɓe goo ɗo ɓay kamɓe buruyonno tan naam aray ɓe maketeɓe ɗo Cheikh Alpha Ba assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi naam ustad no jenti on ɗo assalamu aleykum oustaz waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en ala toon afiyano ɓeydi alhamdulillah min hara mbiɗo maɗonde landal ko yowiti fi jakka naam koye ndu lewru dartondo ɗo joom bente mi wowno ittugol jakka komi ittata kon kono haade nde mbiɗo annoyi jonnugol goɗɗo goo donc kono noon o heeɓi haaju wonɗo important e ndu lewru ɗo ɗen ka donki ɗo ɗen ni mo heeɓi haaju wonɗo important donc ngal ngal haray koye sahara hino sella ni komi anniyo jakkaji ɗi mi annino ɗin fi si mi itti ɓay kanko mi annino fi jonnugol so tawi miɗo wawi ittugol ni haray tina ɓay koye ndu lewru dartondo mi annino ittugol donc si mi ittino kadi ko kanko mi jonnata kono o heeɓi noon ni haaju wonɗo important mo wawata reglande hoore makko donc haray ko noon e woni ngal naam haray no dagi adintingol jakka on koye noon adintingol ngol si tawi woni hiɗa mari hoore mananko hiɗa yeeyude hiɗa tañƴini e muyɗe Allah si hitande nden si timmiti si tawi Allah reeni ko jogiɗa kon hayɗa mari ittugol bere hasabakari jakka ayi noon fewnduɗo en haanuɗo hendade goɗɗumɗe jakka ma haanuɗo tam tawata haaju muɗum bonayi woni ma ko nawnuɗo ma ɗum ko taƴiɗo e laawol muɗum sifa ɓen jogiiɓe ɗin alhaaliji hiɗa waawi ñawlaade konti jakka on winda jonnamo yeru ko anniɗa jonnude mo o winda ɗum ɗon mara anndi ñawla si wonno a itti jakka on tiira ko ñawlinoɗa kon ɗon mana sa ƴetti ɗo joni wano $100 a jonnimo hiɗa anndi sa ittoyi wano $500 ko $400 on wonɗa jonnude $100 on haɗa a jonnino a atto hewtu ɗum ɗon wiyete taqdimu zakat ardingol ko ittete e goɗɗum e jakka on oti itta ko addi waktu on hewtude areno daggi witi ɗon ɗen e landal gotal ngal kadi so tawi hara tan on no permetti nanda Hadji Aye naam ɗo wawi ok haray kadi wano par exemple ni wano ka fulawa ni si on tigi no faala ni e naɓangol ɓen tan ne wano jakkaji ɗin est ce que haray sodugol maaro on Conakry naɓanaɓe sendetanaɓe maaro on ɓay wano fewno ɗen andi ka ndungu ɗo haray jama on hatoñini e ñamete seeɗa toon ka haray ko mbuɗɗin direct on tigi do haray jonnugol ɓe mbuuɗi ɗi ittuɗa ɗi naɓanɓe ɗin ɗon hendiɗo mbuuɗi o hendiɗo mbuuɗi koko ɓuri maaporde kon fewndo ɗon o fewtinta e majji no kasa naɓanamo maaro hara ko foññe o maapori ma naɓanamo foññi hara ko tew o maapori ma naɓanamo tew hara ko coñci o maapori ma naɓanamo ɗum ɗon ara o mari nawnuɗo mo jogii ordonnance o ronku ko sooda naɓanmo mbuuɗi ɗin so hendike mbuuɗi ɗin ɗin ɗon wawa e mo huntande haajuji ko maapori fewndo ɗon on jaram yo Allah hokku mbaraji ɗi amin ñudditande ɗo haray yimɓe no wawi wadde *6 inchallah haray ɓeɓe numéro mum lanniri ɗo ko 82 48 assalamu aleykum
e numéro mo lanniri 82 48 c'est ko numéro Portugal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Komi? Naam, ko non. Ay ustaz ne je. Yamdu. Assalamu alaikum ustaz. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lanna kom fala landare do kon ko tayara imam jono julna ni wan wa futuro jula ka sujude ka sakitore falja don sujja nde wotere sujudu goto jodo don falja o tayi o do fudda kanko tayade kono baawo ben be falji tabo be matirambe ha o anda ko te o falji o sujjita non kadi don kontino non kadi o sujja sujudere jilabere nden o continue ɗon kan noon o yilto o tawi ɗon kan noon hawa salmina so tawi hara ɗon haray sujudu no fawimo bada ma gabul haray ko noon ilandal ngal so famnike e famama so yoti sujji sujudu goto o jottike kono ɓaawo ɓen subun hinanamo ɓayɓe andi o nangi tawi yego kaw jottiɗon o nangi tawi yegol ɓe subun hinanomo ha o andita wonde he o acci sujudu noon ko farilla ɗum ɗon ko be watte si wona ɗum haara julde nden sellaade o suuyi ɗon kisan o sujji o tawike o salminay fi so salmini o waɗa sujudu kadi bada salami fi gejji ɗi ɓay hari o yejjiti ko seytane yejjintinimo joni noon fi mettinalngol seytane ko yejjintinimo kon ha o nangi golle goo o sohliri tayya haray ko sabu ɗum o sujjirta sujudu bada salam nam jarama baraka Allah jarama fota barka nam aray ma udditande ɓe ɗo ɓe makateɓe ɗo Cheikh Malick Diallo. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. kalimi kenti on ɗo. Assalamu aleykum Sadio on jarama de. Aleykum salam wa rahmatullahi na. Ala ko. Alhamdulillah. Yo ko mon e landa ɗon ko fi stone on tino julde ni julde de farilla si tawi no dago ka on tigi duworo to wona ɗi duwaji innugol ni la ilaha illallah e wono kadi no toon duwaji ni wonati la mari ɗo duwaji boyɗi mi jangata ɗo mi anda noon so tawi hara hidi dago janngugol ɗin quoi innugol ɗo subhanallahi walla innugol allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tahiban wa amalan mutakabbala ana ɗin ɗon duwaji quoi e innugol allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaghfiru zunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ka sujuduji ko tawi on tino wawi janggo ɗin duwaji ɗo julde lowe kolle julde lowe no ka allo mi to ngola nanade mi inni nam julde nden no mari lowe ɓe tawata no e nder julde nden ka kala e muɗum ko lowre muɗum nder remata lowre ka tawata ko subun hinali waɗete ko subun hingol ngol watta wano ka ruku'u ka sujudu e ko waywa mum ka tawata ɗon no waɗa fi ko yowodiri e subun hinali e yettugol e ka jangete ka kala e muɗum lowre mum nden ko nder remata ɗon hella noon ka du'aji ɓaawo a jangude tayya on hiɗa wawi du'ade ɗon ɗen du'aji moƴƴi ɗi tawata no joli ɓeydita e hoore ko janguɗa kon ma ɗum si a salmini kañum kadi zicruji watteɗi ɗon ɗin watta kañum kadi du'a ko faalaɗa o batte muɗum kono ɓay julde nden no sendana lowe muɗum ɗen hina ya jillidir ko tawata kon ko ka jangete ko ya jangu ka subun hinte ko ya subunhi ka du'ete ko ya du'o wono sa sujji a subun hini ɗon ha a gayni iɗa wawi du'ade ɗon du'aji moƴƴi ɗi tawata no ari ka sunna ɗi tawata no mari faamuji moƴƴi dandan yo Allah hokkoran yo Allah e ko moƴƴi ko tawata no joli fi mum kon fof sa tawike kadi ɗo e a salminde a jongi salatu ibrahimiya on
a moolike molanɗe arɗe ɗen ka sunna haray ɗa wawi wattude ɗon kadi du'aji ko falɗa o surtout si tawi a naafa e woni ɓay haray ko ɓuri kon ɗon ko an tun woni juulude a wonda e jama wonɓe juulude julnede ma julnude ala julnude ala julnude si tawi woni ɗen hiɗa julnude hiɗa andi a yaada e golle jama o si tawi woni noon ko an tun woni juulande hoorema hiɗa wawi o ɓeyditude du'aji ɗi faaloɗa o siko moƴƴi ka du'eteɗon hina noon ya jillidir ka subum hinteɗon waɗa ɗon du'a ma ka janggueteɗon waɗa ɗon du'a ko pilasi ka du'eteɗon ɓayɗon haray lowre nden no yaaji hiɗa wawa wadde ɗon ɗen du'aji yeru ko heɓuɗa feere o nam hara ko julɗi ɗin ka sari ɗum jangata ɗon kono ɗin noon ka taƴa sakkito ɗum ɗi wawata sellude ne ɗum jangoyeji ɗin ok barka on jarama yo Allah joddi aljanna nam haray usaji ko ɓeeɗo wanno ɗo lande ɗen joni haray ono kadi ɓe ñallin man laade haray min accitan fendo ɗo inchallah awa albarka on jarama haray naaji o weltanama yo Allah yoɓiron ko ɓuuri moƴƴude noon kadi e wakkilare nde wakkili ɓe fota on ɓeytani en ɗo kadi Allah haaliji e hatojinanoɗi yo paame e nder yimɓe wonɓe landaɗo ɓe haray albarka moɗon en salmini musidɗo ngal fof min landi kettinalaɗo ɓenen sallah jaɓi onon kadi on jarama albarka moɗon boy yo Allah yoɓɓon ko ɓuuri e moƴƴude hewtintina onon kadi e jaam moƴƴere so hen kadi ɓe weltanama fota albarka maɓɓe nam musidɓe julɓe tedduɓe haray no jentoɗen noon haray ko ɗon ɗen hattude inchallah hande kadi haray on fof weltanama on du'anama e watte ko accito toon ko gulleji monɗin e seena ɗon heɗagol bayanaji ɗin e jumaje ɗen fof kadi yo meɗe lawol kisal ɗoɗe haray ɗon weltanani ko kala ko wonirɗon haray ɗen tori Allah subhanahu wa taala o eyo koye mbaraji ko woni kon e ɗeɗo sappoje ɗe tawata ko ɗeɗo sappoje ɓuuri moƴƴude e ñalaɗe ɗen fof hitande en fof hara yo Allah subahana taala ukko e mbaraji newnana en waɗugol dewe ɗuɗuɗe e ɗeɗo balɗe kadi e nandirɗen noon hikka haray ndeɗo nawnare waɗi ha hajju yahaka hara en tori ko Allah subahanahu wa taala on yo Allah newi naɓa ndeɗo nawnare ko nde lorrata hay e goto ɗo e ko aroyta kon kadi hara suga ɗum ɗo wattali inchallah e haara noon naafino ala yahede makka hatta yimɓe ɓen kadi tinno haara kadi ko ɓeydugol wakkilade moƴƴo inchallah e nder ɗeɗo balɗe sappo sabno balɗe sappo ko seeɗani haaray lanni inchallah haran fof ɗon weltana e haaray kala naatunoɓe ɓen ndeti seeɗa haaray ɓe wawi seenade ka YouTube haaray inchallah e nder janggo ha faɗɗi janggo haaray bayana on woni disponible toon eno andirɗen noon kadi haray yewtoreji buyhino toon tawata hiɗi wallito moƴƴa muradu moƴƴuruɗi ɓeydita moƴƴa e ka ɗuma kadi ka page meɗen Facebook kadi lawol kisal donc haray ko saɗi ko tuuli kadi ka sonnaɓe hisuɓe ka lawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe ka du'iɓe hisuɓe fof haray on fof moɗo e ɗon weltana e ɗon du'ana haray Allah subahanahu wa taala on weltana en fof haray ɓe sakkitiɓe waɗude ɗo star 61 haray ɓe waɗani haray usasi ɓe lanni haray yoɓe yaafo ha inchallahu haray e prochaine fois bi ismillah nandirɗen noon yontere hande haray ko julde haray bayana ala nden ñande inchallahu kono e nden jumare hikkitine ɗon ɗum ko le 7 ɓuttu hawrata haray en fottitay ɗo enen e sehuɓe men tedduɓe kadi docteur Mouhamadou Wouré bariyallah subahana taala rewnuɓe hiwa ayna aynude e maɓɓe amina ya rabbi ayna julɓeɓe fof haran fof weltanama musidɓe julɓe tedduɓe haray Allah subahanahu wa taala hokku en waalugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba wa lam